Galatoma. Legalatoma edduma jirtanitti itti aansanii sirna beekamtii kennuuti kan gaggeessinu. እናመሰግናለን በመቀጠል እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት ነው የምናካሂደው ካኔኑስ ፒኤልሲ እውቅና የሚሰጣቸው ሀሚሌን ከኒታኒፊ Ethiopian Artificial Intelligence Resorti Sheba sirna kana asitti akka gaggeessinuuf eeyyamummaa isaanii nuuf kennanii jiru ganamarraa jalqabnee as akka turruuf nu waliin turani isaanis hin galateeffanna Resorti Sheba irraa namni bakka bu'ee Sheba Resort እንግዲህ ከጠዋት አንስቶ እስከዚህ ሰዓት ፕሮግራማችንን እንድናካሄድ ይሄን ቦታ ፈቅደውልናልና የእውቅና ሰርቲፊኬት ተዘጋጅቷል የተወከለ ካለ ቶል ኢታንስና ጋዜጤሲቶታ OBN ሳይበር ሚዲያን አሰከ ገውፊሞ ሆጀቻ ቶረን ኬሳ ጋዜጤሳ መኮንን አለሙ OBN ሳይበር ሚዲያ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ከጅማሬው ጀምሮ ሲሰሩ ከቆዩ መኮንን አለሙ ጋዜጠኛ መስፍን ተሾመም እንዲሁ በሳይበር ሚዲያ ጅማሬው ላይ እንግዲህ በርከት ያለ ስራን ሰርተዋል ዳምጠው ግርማ Rihana Nuru Ogeetti teknooloojiiti appiiwwan har'a argitan kana dabalatee ogummaa teknooloojiitiin OBN keessatti dubree qaxalee tajaajilaa jirtu hamilee Rihana Nuru እንግዲህ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ነው የምትሰራውና በርካታ በተለይም ይሄንን ቻናል የሚደግፉ ስራዎችን ሰርታለች ሰው ወክላ ነው የወሰደችው እትፉፍና ቶል እንገለቴፈና አቶ በየነ ለገሰም እንደዚሁ